Ipdiang supaya pibaroki para loki para jor sachisin syakaneka channel kisawayom. Kajing apkmi lenti jongi palat si benai kalapoi mentah. Bat. Mentah kasngi. Gini yok bantip. Ya ka result jong ka election MP Hajar Persau habaro kawai dari India. Kentup. Ya ka selong sit jongi. Bat na selong sit jongi. Imat ka result kan sawabet ha upra. Hakaba hado kapor kendai san punyo minin. I Dr. Ricky Eje Singkon ila tampalat prapau hajar but ya i Dr. Meser Amparin Lengdo. Tementang ya pe ya kan ka risol hado kapor kendai san punyo minin. Hado kan kapor i Dr. Ricky Eje Singkon ila yo silak arpulai hajar saus pak san po saubun. I Dr. Meser Amparin Lengdo ila yo sau pulai hajar arspa anreu pu saubun. Iba Vincent H. Pala ibalong UMP usiting MP la laitem menta iyo sau pu ar hajar sanspa kan reubun. Iba Robert Jun Karjarin iyo si pau hajar sanspa kan dai bun. I Profesor Lakon Kema iyo sau hajar sanspa prap kan dai bun. Iba Peter Salam iyo si hajar praspa sau pu kan dai bun. Bat unuta uyo ar hajar sanspa san pu nyobun. Teparalok kanai kam dai ka final result nrai ka dai ka bangilayo ya kanai ka update hadu ka por kendai san punyo minit. Te ginang yawi wanra na kanai ka channel ya ki update ha kanai ka sngi baro si sngi na kamenta kanai ka election result jong kanai ka MP election ar hajar ar rosau te ya don ba kanai ka channel subscribe kanai ka channel kenang ba pin ban pe ya kanai ka update nakapor sakapor hakan kasngi baro sisngi tetat hado video sembiang haka way pat ga video kublai sibon kublai si hajar ngo.